ɗo ko Leyfello district Burkaye Sintali e nder préfecture Pita e nde nokkure kadi ko ɓiɓɓe yaltuɓe wallodire jooɗiɓe gollipiji ɗin fof duɗe courant labutani juulirɗe ƴanɗe ko ɗum waɗi nde mojobere noddirtende pottal fiɓantal Leyfello udditi kadi luumo. Ceerno Abdoul Karim Ba ɓiɗɗo Leyfello hino weltori fotango luumo. Welo mawngo tawgol Allah tawni aden hande nde ñalande ɗo udditugo luumo Leyfello. Vraiment hande aden hino welti ɗum no weltori ɗum no du'ani on onon ressortissant ɓe yaltuɓe e jooɗiɓe. Vraiment min weltaniki on min du'aniki on yo Allah ɓeydan on jawdi waɗandi barki yo Allah newnan e luumo ngol ngo tabita ko waɗa luumo nafowo ko wona luumo nafowo ha arna on lanna hara hingo arede e mum hingo soodede e mum. Allah wata masibo kadi yan e luumo ngon Allah yo welo moƴƴere yo won e luumo ngon. Vraiment hande meɗen welti meɗen weltori min weltiki min weltori ɗum moƴƴa ko seeɗa ala e mum. Elhaj Tidiane Ba hoorejo nde mojobere pottal fiɓantal Leyfello hino weltori tawdede hooreɓe ɗuuɗuɓe. Moƴƴingol angar on ha tawata joni wawete sorede toon hayso koye ley ndiyan e ley nangue yeeye donc haray kadi en autorité ɓen kañum kadi fof hewti ɗo ɓe tawti en inogiri on makiti haray ko on welo ɗo mi jogui hande e jama buy hewti ɗo horizon ji ɗin fof haray no jeeya e ɗum autorité ji pita ɗin kala fof hewti ɗo ha hewti préfet on ɓe immini représentant donc sous préfet men Sintali on sous préfet ɓeɓen takko ɗo ɓe jeego kañum kadi ɓe hewtuno ɗo donc population timbi on wiyete timbi kon fof ɓen kadi hewtuno ɗo e nduyejo on ɗo kañum kadi sous préfecture Sintali on ɗo fof ɗum kañum kadi hewti ɗo président ressortissant ɓe nokkelin ɗo e président ressortissant ɓe Sintali ɗo e Pita haɗa ɓen no fof kañum kadi hewti ɗo haɗay ko ɓen ɗon woni ko ɓe wawete lintude haɗa jama buy hewti ko tata en wawata lintude association pottal fiɓantal Leyfello ko nangi o e jama on hino dartade daro e wallito fi muɗum. Hooreɓe o sous préfecture Sintali ɗuuɗuɓe aruno maire on holluno hino weltani fota nde nokkure Leyfello. Haray e inde district ji ɗin jeego noon Sintali ɗo secteur ji ɗin 25 haray en inni délégation ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe. Haray e weltanike mawɓe Sintali duhiɓe Sintali sonnaɓe Sintali sukaɓe Sintali. Haray ko tumbidiri en ɗo hande ko fi inogirugol o marché Leyfello ɗo. Haray ɗum ɗo noon ko première fois sous préfecture Sintali on haray jama Leyfello résident e ressortissant haray e weltanike ɓe ko fi honɗum ɗum ɗo wontay ka histoire Sintali. Hay marché ji temedere waɗa Sintali kono si landoyama ko honto marché atte a waɗede nder sous préfecture Sintali on ko innete ko Leyfello. Andine wondema e nder leydi Guinée ko dowri yaltuɓe ko leyɗe janane hino wakkili fota fi ɓantare koɗoli ɗin.